o tsena ka mo fela mona Thabo ke re no tsena ka mo fela na o nyaka eng ka shopong ya batho o le tsia jwang ke ga go ka mo o tsene jwang okay o tsene na ko mang jwang o tlo tsia le tee wa tswa ba re paletse ke go tswa robala a ke re bo tlo tsia le tee wa tswa o sa le tsia gone o and ke ga go le gona ka mo go tsenang o tsiang le tee ke jwala ba go rekile o le tsena jwang o tlo tsia le tee o etswa o sa o tsena kwa shopong ga Steve ka o tsia jwala ba go bana o ga bo skeng se ska ka se ile gore ba go dirile sone ka mo ga mosisa sa msija ma ke ga mang ka mo ke ga a sa msija ntwe ba dirileng mo go nna ntho e go dira gore go tlisha ka mo ga mosisa everyday wa topana gore ke motho a tshwaregileng bona wa utswa go fetša wa nwa wa ta go robala gona ka mo last o utswitse wa share phone le di-naps tša gago tse re di tsebang le kgone o decidile gore a o tle ka di-naps she di-brele tša gago di-brele di apara jwang gare ga bošego go o tlo utswa ke a go botšiša Thabo wa tsa gore lena le sokotša batswadi ba lena batswadi ba lena ke gore mama ga ora gore ka mokgwa a ileng a kwa bohloko ka gona ka wena ke se ko wena bontse mo stressa thudi o buile o stressa papa gago ke gore papa ga a sa tsebe gore a direng ka wena family ya gago swantše sokole ka baka la gago wena mehle le mehle wa ba hloriša swantše o hloriše batho ba geno Thabo ga o je ke dihlong mara kenja di a go ja dihlong mara wa o phenda wa boa ka moke ao wa yo boa ka moke Thabo bila buzi ya a bola motho ka dira se ga ne go bola motho le go ntle ke shotsa ke nka re ba ka mpulere ka mo wena ntle ga botsa botswa nsilikisha tse wa nsilikisha futsa go bolela masepa dilo tso di bolelang gore o utsutswanetseng ka moke Thabo tsenetseng ka mo a re tšama jwala ga gono a ke re wena ke ga gago ka moke tšama jwala ga gono a re tšama jwala ga gono ai Thabo wa hlola ntle kwa tsebe ga o te kgale mekeng o le moka le 89 ore le 88 la setlaela ke gore wena go ntse o busy o re segiša ka batho a tsebe Thabo ba msisa kahle athi umuntu lo wenzani sihlobo senu gari aloku abhizi aphethe eza ngapha emona Thabo o nagana gore dishopo tša batho ba ne o di tlogela fela somariso wa ye go phela go tshwarega wena go na motho a tlang ka matlileng go tswa gafa ga gona go gafa ga selo Thabo kungitshela ngibani ukuthumile ngibani lofana ukuthumela akekho ufana ukuthuma qala Thabo ke sithomele le emuva nyana na uzakutshayisa lapha nomamakho ngibota yeah uyakhumbula bachayisa bodwa wathini kimi nangikutshela ukuthi angifuni wena ngifuna abazali bakho weza nabo abazali bakho wathini wathi umama wakho instead ukuthi eze la umama wakho uyephi wathi uyephi umama wakho isinotlelo kuphi wathi azange ukuthi uye sinodlelo wathi uye kuphi umama wakho na instead ukuthi eze la yeah wathi aye uye kuphi umama wakho zange ukuthi uye kwaTshiyana uyokwenzani bekayokwenzani kwaTshiyana okay asilisele ubaba wakho angisho ubaba wakho zangeza weza nosongwana wakho yena zange simtshela zange nimtshela ubaba wakho okwaba ngiyeni nomama wakho nosongwana wakho phela yena zange simtshela na buye ungaba umuntu
mari ubabakho weza-ke emva kwalokho ngizange ngamtshela ubabakho wasola angitshela ukuthi uzokubuya sizokhuluma ngento yakho le uyenzileko and ubabakho eseyini ukuthi abuye kimi azongitshela ukuthi kwenzekeni sengihlangana naye epolice stage le ungitshela ukuthi batsho yena bekacabanga ukuthi ngimi otshela amaphoyisa ukuthi kwaStifa kunalicense ngibereka ngaphandle kwelicense ngizengirayile ngazi ukuthi wenzeni ngikutshela lezi zinto enizenzako umama wakho last nawuzangena lapha kwenza umama wakho la ngisho umama wakho wathi uzokucala ukuthi umonakalo owenze la ungangani wenzani mama wakho emva kwalokho asengenze lutho walala maqeda aha walaliswa yini nje ukushiye kuphi wena nje nawuza la sele uza umama wakho eselalela siyalhopela manje oh jama ngithi nje umama wakho eselalela lezi zinto zenzako nje umama wakho eselalela angitsho bakuthatha lapha wathi amabhiya la uyowathatha la wabeke khona la owathethe la angithi ngabatshela ubhutakho nosongwana ukuthi nabakuthathako ukuthi bayakubuyisa or abakubuyisi akunakinga njengoba nenza bakuthatha bakhamba nawe zange bakubuyise and zange babuye bazongitshela lokhu enikhambe nayo ukukhuluma ekhini namhlanje ngabatshela ukuthi nawuzala mphele uze ukuthi uzosebela nje njengoba ujwayele ukuthi uzosebela ungasangena la nje ungenileke ngendlela le ujwayele ukungena ngayo uzosebela kude nje inkosi angithini ku ilokisha mathomo ngilepale chikeng uyilokisha uyilukisha le mama eri ilukisha bya mathomo ngilile ya dira angere le pale je go go boa re tle re ilukisha hona no re tlo ilukisha bya ka gore ia le palela gore re ilukisha hona no o robetse ka mo ke ga mang ka mo o file ke mang dikhia tša mo gore o tle o tlo robala ka mo ene no gona no wa bona o butse fridge shile e butse no o dirang ka mo la fridge ka gore ke ga msiza a se ga msiza ka mo angere ka mo ke ga nkogatsa ke bona ba go rometseng gore o tlo dira dilo tše tša gago ka mo re tlo ilukisha bjang wa bona go khietše mo o tsene kae gore ore wena o na le dikhi tša mo akazokuthengisa abantu balele hawu and nakho nje sifuna ukuthenga akasithengiseli dikhi ya o bula ka tšona ka modi kae hayi I mean uyangirara yazi phela ngendlela akhalunywa ngakhona last angicabanga ukuthi bangabuya phinde namhlanje so nje namhlanje subuyile dikhi tša mo o di file ke mang di kae dikhi o bulang ka tšona o di file ke mang re se ka bolela ka tshwarela nna ke ra gore dikhi tša mo uyadelela kose di kae alungise tše ba fileng tšona mo tle o bule ka tšona akasafuna ukuphila di kae gona o di file ke mang dikhi tše tša mo umuntu nje ngingikhuzana nomuntu everyday akezwa mzi okgopela tshwarelo yang wena bo re reše nako tse gore go nna o nyaka camera o nyako tswelela camera wa gopola gore o tlile kwa gae malo wa mpotsa gore o nyako tswelela o mo because o tsene ka mo a ke re o tsene ka mo se ka tlhompotsa tsona tseo thabo tsene ka mo a ke re le galo tlile mo go nna malo wa mpotsa gore gopela go tswelela camereng a o se ke ngithane moswafeking batho ba o funa ukuvele camereng
weze kimi wathi ufuna ukuphuma ecamereni ekuseni ngicela uvuka uyafika ukuthi ngifuna ukuphuma ecamereni nakho namhlanje sika aphuma ecamereni and limpibulela ke maka awatla wampotse tsona tsheo bikinelo fana awaro nya go tswela camereni untweri a bele nya go tswela camereni mabapeleng bere tlile ga sela ai se a ke na mmereko mara o itse gore go nne o nyaka go tswela camereng akere bele tlile ka se se feng uyangena begodwa uyazikhiyelela ukuphuma phi nje akiri utseni wabathi khiyela hey madoda go diregang ka wena ke yona ntho e diregang le gone a ntšha se ka mpolaya why ka se go bolaya se